verse 7. John chapter 2 verse 7. uJesu wathi ezincekwini, gcwalisani izimbiza ngamanzi. Zazigcwalisa ke, zathi ciki. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngicela ukukhuluma nje ngalokhu bazalwane, ngihlale phansi. La siyasazi story ngumshado lo waseKana. Hallelujah. La kulomshado kwakunabantu ababegcwele bemenyiwe. Ngiyathanda ukusho ukuthi ngicela ukukhuluma ngezinto eziyi2 ezazi kulomshado ezivelayo la eBhayibhelini. La emshadweni kwakukhona iwine namanzi. And uma ubuka kahle bonke abantu ababeze emshadweni babeze kwiwine. Ngesasikhathi ke kudala kwaIsrayeli iwine ibithandwa njengenyama emshadweni. Abantu bebesiya emshadweni noma bengabaza abashadi kodwa besiya ngoba kubesazi bakune wine. Wonke umuntu wayeze kwiwine ezophuza iwine. Now simbona noJesu ekhona emshadweni. And uma simbona uJesu wayengazanga kwiwine, wayize emanzini. Ngoba unguThixo ovamisileyo ukungeza ezintweni ezisebantwini. Hallelujah. Wonke umuntu amehlo akhe kulomthatho ayabuke kwiwine, but amehlo kaJesu ayabuke emanzini. And la emthethweni kwakungekho umuntu ufuna amanzi, wonke umuntu wayefuna iwine. La emthethweni kwakungekho umuntu unendaba namanzi, wonke umuntu wayinendaba newine. Futhi babengakuhlaba, babengakuthuka ngoba nikeza amanzi emthethweni. Babezakutshela kahle siwashiye ekhaya la sizofuna iwine. But uJesu wayisekulethe ibukelwa ngabantu phansi, wayisekulethe ingathandwa, wayisekulethe ingafunwa, wayisekulethe ingaphuzwayo ezemanzini. Amehlo kaNkulunkulu avamisile ukubheka la mehlo abantu angabhekanga khona. And iphutha laba bantu bomthatho bathi kungaphela into abebeyibhekile, bacimba kuphelile ngomthatho, kanti ayikaphela ebhekwe nguJesu, kusaphela ebhekwe ngabantu. Xa bethi phelile wathi uJesu fakane ebhekwe yini. Kusaphele iwine ebenibhekile, but into ebenibhekile ayikaqali. Fakani yona. Ngoba xa kuphela sabantu kuvulela ichance kungene yakhe. Xa kuphela sabantu ufuna ukukhuluma nomuntu oyi1 la osibuka njengamanzi, osibona nasebandleni engaphuzeki, esibona ngena taste ebandleni. Abantu bafuna iwine, abafuni wena. Naxa kuhlabelela wena babuka amakhanda phansi, naxa kudumisa wena bathi ba amen. Kodwa ndifuna ukutshela uJesu usekulawo manzi. Lawo manzi. Hallelujah. Hallelujah. Uthi thatha namanzi. Bazalwana kwangekho themba kulomshado. Babesazi abantu baxa kuphelele wine ukuphela komthatho. Ngoba babengasiboni grapes zokwenza wine. Bengamazi uJesu akadingi grapes ukwenza wine. Usenokwenzeka ephelile yenziwe ngegrapes, but elandelayo izokwenziwa ngamanzi. I know bazalwane siyigeneration engenathemba, siyigeneration ebonakala ngathi corrupt, siyigeneration ebonakala ngathi ayina hope, siyigeneration yamanzi. Kodwa lawo manzi, lawo manzi, lawo manzi. Hallelujah. Yes, abantu bayabuza
bakuhamba inceku usona inceku kuzoshiya kobani ngoba babona igrapes babona amanzi babona abantu abasha abangenathemba ababona ngathi ngeke kwaphuma nto kodwa ngifuna ukutshela ukuthi uJesu akadingi grapes udinga amanzi. Wafakeni and uJesu wafakeni kule ndawo libi newine ngoba noba ungangaze pulpit namhlanje babone bedleke pulpit wait uzongena endaweni yabo masakufika isikhathi sakho noba ungamanzi namhlanje kodwa uzophuzwa ngalento bekuphuzwa ngayo iwine uzoreplace iwine ephelile nawe uyeza la nawe uJehova ngakusebenzisa nawe uJehova ngakugcoba and udinga ube weak ube ngamanzi ngalendlela uyiyo. Umvetsindisweni baselwana haleluya ngoba babona kuphela iwine bacimba kuphelile athi ndiyalishiya lisonto ngoba ndibona amanzi odwa engasiba lawo manzi uNkulunkulu angawatshintsha awenza abe ne-taste awenza aphuzeke awenza athandwe awenza adleke haleluya bade bayabuza abaphuzayo bade bigcinwe phi le wine iwine entsha le ayintshanga lawo manzi beno-undermine labe ningawafuni isengawo lani waphuzayo. Sengiyavala uJesu akazange atshintshe ikhala watshintsha i-taste. Emehlweni yayingamanzi kodwa elwimini yayiwine emehlweni ngamanzi kodwa emlonyeni iwine bangakubukela phansi abantu bathi angeke kwaphuma nto kodwa mhlazana uJehova kunikeza ichance baza kutesta ngoba uyiyo lento bayibukayo. Awusiyona lento bayibukayo. Ngebasalwana uJesu akasangehlisa iwine ezulwini wathi ngizosebenzisa lento beningayithandi akuzukwehla umprofeti ezulwini azotshintsha imbali enhle lamanzi ala imbali enhle lamanzi abukelwa phansi lamanzi angafunwayo lamanzi abukelwa azawutshintshwa abe yiwine bafundisi nindenzela ifake ningawachitha amanzi. Wagcineni and ungathandazela grapes lethiwe amanzi ungathandazela abantu abatsha abafuthayo yisanaba abangafuthiyo uthi baba nanga amanzi wena ungawatshintsha I don't need the grapes nanga amanzi ndikhalela wona ungawatshintsha. Hallelujah. I know mhlambe esontweni lakho uyafisa abantu abatsha bafane nelenye isonto suthandazela abanye yisanaba bakho uthi naba baba bangamanzi kodwa wena unamandla okutshintsha izinto ezingaphuzeki ziphuzeke. Sengizabiza umfundisi abantu abaphuzayo bayazi awukwazi ukuphuzisa umuntu amanzi emveni bephuza iwine umenza besoba abanye abantu babengawafuni lamanzi uJesu athi waphuzeni bethi hayi no sisagcine ufutho esinayo ngoba saphuza lamanzi kuzolahleka kwaloko besinako. Ukuyibone into abakuthi kushunyayela umshumayela ayithatha inkonzo ayibekele kubizwe wena ubusobiza ialtar call
uma uza ngaphambili bathatha iBhayibhile zabo ngoba bafuna uphuza amanzi emveni kwewine. Hallelujah. Bathi sibaleka nosana lwethu kanti namhlanje abazanga uba usengawo amanzi sowutshintshiwe soyiwine soyaphuzeka. Unento uJesu angayenza ngayo. Bayake bakubukele phansi. Akuphelanga ngawo. uNehemiya mayizokwakha indonga yaseJerusalem wathatha the broken stones, wathatha inkunkuma, wathatha amatshe alahliwe, wathatha amatshe ekuthiwa ngeke abesasebenza, akazange enza amatshe amatsha, wathatha la olimeleyo wabuyisa isidima sendlu kaNkulunkulu ngamatshe alimele. Wathatha amatshe akasebondeni, amatshe bekasebenza wawabuyisela emsebenzini wawo. Amatshe abekesebondeni ohlulakala ngoba uNkulunkulu uzosebenzisa abantu abohlulakele ngo2008 ababuyise 2009, bohlulakale 2009, 2010 ababuyise ngoba kanayo idustbin yokulahla wena. Hallelujah. Jesus. Samson wakwabulala ingonyama, wayibulala wayiqeda, wayishiya wathi ndiyibulele, xa ibuya wabuya seyinotho. Wahla kule nto beyibulala izolo ngoba bangakubulala namhlanje, kusasa uNkulunkulu kunento angayifaka bayihle kuwe. Ndithi bangakuchitha namhlanje, bangadlala ngawe namhlanje, bangakuhlukumeza bayeke bakubulale, uJehova uzofaka uju kwaba bakubuleleyo bazawudla, bazawuthola amandla. Ungagive up ezinto udlule kuzo. Yebo njengoba iphela lentente, abafundisi bangafakaza emveni kwenyanga, bazawuxakwa ngamanzi. Akazuhlabelela amanzi esitenteni, akazushumayela amanzi ngolwezine, kuzokwenzeka izimanga ude uzibuze uba lo muntu ungenwe yini, kanti le ntente ibingazanga kwiwayini, ibizotshintsha amanzi and lawo manzi. Ngicela unenzele ifavor mfundisi, uzowaplana emveni kwale ntente uzowazwa kahle. Wazise la ipulpit amanzi usawazwa kahle ngoba le ntente imele lokho ukuzotshintsha into ibingaphuzeki iphuzwe ngabantu. Ungabi nendaba nento odlule kuzo. Kukhona into uNkulunkulu asazoyenza ngayo. Abanye mhlawumbe bakukhafulile bebecimba uyiwine but bakuzwa ukuthi awuna taste, bathi besingakwazi bunje, besicabanga ukuthi unamandla, besicimba uzolakha elibandla kanti uyalibhidliza. Yebaye kunelanga la uJesu azofika khona atshintsha wena uphuzeke. Ungamangali izinto odlula kuzo, uNkulunkulu uzokusebenzisa kuzo kusasa. uMoses uma emncane wathathwa ebasketini ofakwa emanzini. Uma efika emanzini wakhala, wavuka ngabantu bakwa